Ni sambulo minakatale na turang na marama na turbo ng kanila ni bulo minakarangone o ni sama chiku minaka minakani kuwa ena iwasan ng ni pinere baki nanrendre ngamudengo ena beto ko ni minakachungani Punjas proud sponsors of the Fijian Rua ni sambulo minakana sar-sar chiku mengo VTFM Facebook Live kena VTFM YouTube channel ni bulo minakatale ngana borong chiku mena nomuni ratio ena VTFM 92.2 FM. Namun menito kan itale Mike Randua. Isang turang taning ko. Engon de miska kaya. Ano mambula man ka bir na maramatina era bito kan buli mena kami ni ko. So enang ngongo sangay baro sangati ko ni kami. So sangay. Muni sa uci ko na sige sangara bakit? Iyo, andau arto berita ka na marama so na turanga. Yan to binabi me kata-kata tunga nakaka na musakan niya. Na nungulaw may pale mengay daw lima na kolong ko na apiya kabi. Na bakit kabi na sambu to uci 5 o'clock. Era sini bulangi. Sini pulang mo to, ni sa kaya kami. Saya tahu kaya. Berarti kayak orang kali nguni yang konon suka meneru ya o nagikan dia. Saya nang nangonong ko sa ando nung gulaw tal tu kan ni sambu tu kan ba ka busara dito ni sa kata-kata pinakatu. Sa bibi pinakata kibe o meu sa kanya raw na kengo ba kabi. Kengo be legro, ang legro. Okay, nakakana na ba? E binakabi muni monikan ya ni kata-kata kakana na tal nga binakabi muni monikan ya ni tempat-tempat. Au nakakanan ko na dal Patake na roro kakana bin me kata-kata bin nakasartunga mosakanya. Kaya ka mongay lebiro men patamata moles mo nung ko na rua si tolo ko lo mataklelay. Sabi bin nakata ke mo umbi ko nga. Wala kami mataklelay katalaw bakata-kata ngaw kaniya. Oro nakakana ko yung kaniya patamata. Wandin. Ya. Iya lama mula tatu kami kemuri rangon ini beto kali boleh main na kami di kuah membuat telengan na itabili berantu ingkarang tur dan lubenda. Seorang oleh tadi buli relisumai. Sor sai sahur na lubenda sa kelas indua. Sor relisumai entah tahu di rumah malu. Sor el tumbang nang bulu korisote. Tari rumah malu nang ono ko sombang na ibola sangai buli bau. Ala hotel tilo manan run dan run bepe loma. Iya entah ringo mirti na lubenda. Titi non rabuli ya. Apa ini bina bikin ini seperti komai. Ya bikin ini kita sama temen goreng tapi lamani mini bus lamani taxi lamani pasi. Di bakal itu kan nausos ningon salah yang nabu kuni gagal satu kali balik. Kita sebambul tu bikin ini kita sarah. Wakat lagi nak kento na bambul abe turang aubu. Mai na kor umbu mai raho apisai. Mai na marai na kor umbu mai ra. Wakat lagi na be ardo sentral karena sarah betul nandre ngamu dengu. Kay nemani talks man turangan ni nandronga rausia masih mai tidwal. Mai Englandi. UK ya, rasanya mau itu mau raw yang non raw dui abu bale, main nama rai na koro bu mai raba kata lakina, raw seni ulada be erton na betinani, mai bunu tabe oni tinai ate nora, liku boy ke nona princess, atelini na yomba, kata lakina be, sama bol tangan saranggoka, atau apa nana satu mai biti, kabi bina kanikua. Ya, na pokoknya ini bina otal juga na. Awa, otu mai bina no. Oh tu kami balik, besok tu terlebih bete. Ele buat talo, karena kayak bang, bikin auto tua. Kenapa kami usah misosa? Nano ni poso terturang kira maramdong anong soso lele nga may bali. Awa mani sa kani ngole may kinita ka utu nga may bali, bebe ang bata chiko siya naratunong on. Isa. O nano mami uto ko man nga pataki ko may bali, nga nang may takal ni kuwa. Ayaw pa bebe nakabikam ro naturang aro naman ni ro bakan din day chiko na daw di borongan na kami na no, nandre nga mo de usin ro spoilte ke umpa tusin. Sa ngau sinro tamu kaka no. Tio sa may bitalo tigo sa kay bang isa. Simadal na kunata weekend tu kino tutua. Au weekend sartu nga may bali Singapore roy tutu nga may bali may job na singa tampo na no. Bebe kay chiko na ibon te mate beche na rotonong ano sa man na no ma. May uto ko man nga may bali. Diyan lang ko nandun na lengka na ito ngayon usinto pali. Na bebe lengka sarbo kalib. Binakalaga biya mo may nakalaka. Berarti udah tuh balik udah kuriti kunilan. Gori tadi ko makamu vital no tegi ko talo juga. Saya makamu lewi ko Awa ko yaw ni nando na rin binakata kabe tu. Ni saran do mate na mara makila ira na do ko men random tapo na tunga wala man rum. Au nang na ya. Au do ya waki usar bakali. Au tunga man na ni sitting room mo sange me borong bakatang tunga ni kina. Do anak kay kay ko na kata na wai sa ta do ko te ko list talo me. Au sange ni. Baka mo tambo etal tu lo ni ba. Bakang. Sange ni bina kata do ko boleh kacau. Beir na mara mo bimbin da cukup ta tauro ba na singelib. Ko ya na job na boto dim. Da masula ka bakal libo ko mer to undo sukam beran menang. Kakak tamu. Sa undo rede chukana ngona mete bubuli ke non nalu biana ulu matu abu na pakingo. O ko ngendo singelib ngana panwa. Tu.
Kau sangol. Sangol iba, sisigili mo naman wa. Kalau kau sangol iba. Pupukong nata mo leta kami cuma sigili mo iba. Ay, isingan. Ya, terbabul tu ngabi tamay saki, siya mo main Saint John Theological College. Saint John Semblance. Turun na bolau ke ya tabale mengau. Iya. Ene tiga ni bisa bile bu ni lotu Anglican. Apa kata lagi na apa bul ni be ya to na siya mo sumigo kabiturang ni nakini meditasiri. O kami se turun Nakini, sini nakini. O nakini o kami se apa kata lagi na be chone raitini mai lomani kororewa. Rasa bambul tu mai ena Morningside Queensland. Bambul tu mai be Mike ena kai ni kuwa. Bakata lagi na ronga bertona siya mo ka. Iya. Be oise alangi lebu. Wele. Ke ya marika na kidombula. Mai be. Rau siya mo tunga mai ena kai ni kuwa mai Savala Island. Oh. Oise langi lebu ngako ke mak na kidombula. Ya lo to kay wai. Au sini to rawa. Oi. Ya Rasul bambul tu mikir bakata lagi na be naimbuka citoko. Pinakawalim sarve ke bininan daw siya macam mana nandren dengan modengu. Era be toko ni pinakachungan ni Punjus, proud sponsors of the Fijian Roa. Pinakani sambulo pinakatali nandren dengan modengu. Era be toko ni pinakani Punjus, proud sponsors of the Fijian Roa. Au na bombulo tuan na anrabe naka aubu. Api saya main namarai na koro umbu. Manalo manasara orang-orang. Right. Kira untuk sang netalata kira untuk sarapan program ko nandren nga modengo nemani talks na urangan ni nanronga ngonga itidworth may England di may UK salalom sertuen na koro namaray na koro umbo may naloman niya sana bang urang-ora. Nabambul taltunga be ya kiricho masima. Kerto na geng nabambul tibertona le tulungo. Gori. O pena o semisi batake kapu. Ana bambul taltunga na koro batorang na korti ko nunumbua. Kir ke sar lebi tera bengar tungo me New Zealand me Australia arle bengar tu na next so erang ngole ngana bengar bi nek kar sale kunian don na opportunity ala into kana suni sari sar le bang detek sar on revol nitiko nangonango er sale le ni bono tundi sar tumi bonotan. Au na bang bulo taltungan na kami nakani ko kin voliku. Tokongo ena voliko Tomasi ke Filipe Mbongi ono abitere ki tukuasa mesu ramoala Vase Madam Bimbi, Villa Metavutu, Vilisi Vatwili, ke Alex Mbumbu, menga inanumi talangau Christina Masiwini, Maria batake Amele ke Tomasi Tawake Mbimbi, Christina Turanga Ulu, venanumi chungane ne Tomasi Tawake Mbimbi. Madongo lande, Rara? Uvele sarang gitu juga matang ube kira-kira juga kumbalatin iko na tiki-tiki de soli wale juga panano muni wale singor VTFM na buku nindre ngamo de ngono buku ngito ni Hurricanes ke Swire Shipping Fijian Roa soli wale juga tadi ngaro ni na usun ko messenger au sama ni kira-kira juga ni kina ke pakain to na tiki tenga lala tu tadi ngo membo au sumber bondo ni sara bondo super rugby na embakingo ko ta kacinggo ibi ang gito ko na sapu itaki au kata me nang gitu ngoni Hurricane seperti ke Indro me ulai sarapa tu madi Antonu kena tiki ko chungor bi ko kera ngai bobo to ko Indro muslim ndabi Santonu rara ni gitu sando wasit ko na platinum grandstand concrete seaside kwa kede boya ngo sana ngai solo ko tungo sa ngai butu ko ka sa uli mundon dua na gate saga ni sarapa ngor Sandur tu itu bay. Yanda bangun ini pinaka tu bertuna nonton mata timi nang gitu le bungo na double header en singa bakarau singa bakarau buka sarangango en rara le buna HFC Bank Stadium suba nang gitu ili bertuna sota kena na timi ni Rooster Chicken Fijian Roa kena timi ni maramani Western Force and boitini ke 5 miniti mepa 3:45 PM semifinal sarangango semifinal ni beira na marama ya Rooster Chicken Fijian Roa ke Western Force Women's 3:45 PM Singapore rombuka otia sangai nanonda timile buni Roa Swire Shipping Fijian Roa na sota kena timini Hurricanes di sibina bitu ena 5 na miniti na timinggo di Hurricanes sangito tiba bitu semberin bon ruka ena ambaking orto top takasachunga na table ni Super Rugby ya santo nang gitu binakang ya orto nang tongol tal tunga mingo korto mai revenge tal tunga nada bertu me revenge tak ena buku nor tuan ruko nambak sauti oi Hurricanes andru ka be nararat watangango iya andru ka kino Hurricanes be na matimin ruwa ena rosenga bulu ka no ke rosenga bulu ka ba ke ka undum Rasul kabit ba rasul ka ba na sotango tua aman menganga kina nanga tu kina darom go ke mo baletini ndruka kina go na matimin Hurricanes le buyo no na listu mengo
bina kata tu nama tim ni Hurricanes mela beta nararango. Gosing ni Nakatoko may ramu-ramu sarang vangila mo taksarot. Natong wala mengo. Kaya malapal, nang gitu ko sa na halfback no matubalo. Iyan ang kay bataw nga kay makasaka di bak. Uy, si Marcos kita Sember ka di bak. Kaya ko sa mga kamusa lewam eh. Ang sabi na ka may sa halfback sa nga matubalo, balitan na itutungi ka sa sulit ko biro na turang ay ruat. Nang gitu ya may Malapani o Frank Lomani pagdating mo ito may ono na matawa. Wata kay Chon ni Kuro Indondua. Pagdating mo ito ko na ruo na matawa. Kaya malapal, nang gitu ko sa natala to Frank Lomani. Pagkabiyo sa namboy di matawalo na itutu pagka halfback. Yan ang gitu ko. Era bay talo ta tu nando ilo banang gitu super rugby na nando buru nang ko na matim nin ruwa. Endre be ko me sulia parora na narara. Duang na timi sangga mela be mai cacal pako blues. Blues. Kela mo main tapo kele. Sember ni bondo na timi bola betang gora rarango na HFC Bank Stadium. Sember ni dua. Keba kami ngai mai labetang go Hurricanes sangga sebu ni timi me mai labeta. Iya, keba kai main ruka na mata tim ni Hurricanes go ibiti. Tugu ni bengo na mindona timi nonang kanga tu mai lo mani bit. Mata sauti. Ananu misanan ruka be chips. Be chips eh? Ananu misanan ruka kena. Iya besok tak nama tani dangi ana mati mini Hurricanes. Iya na coach ko men rakia. Rausota sartu ngo ndu esoko te wasa. Endu elio tu mengo e maliwala. Iyo. Iya sa. Ba? Wat ke wangka. Sa pagkano nini pinakato ni Anang kay bato nga kapitani. Santan na pagkano nini to ni to sa lebu. Menta sa nalaki sarap ng gitong ko. Narara lebu na HFC Bank Stadium suba. Singa baka rombu ka sarangango na double header Rooster Chicken Fijian Roa watakin Western Force Women's and the semi-final and was in the Super W competition. 7-2 and 5 minute. Rausa na kaingito na sota lebu. Swai Shipping Fijian Roa. Kaya na team ni Hurricanes. Dapat kami pinakatalsungan, ito ko na pinakana Punjas, proud sponsors of the Fijian Roa. Namale mo nandang nga modeng na kami ni singa tu siti ni kuwa. Pau ni nibira be kimni na kan dari beto kare bulmen gona ban robo singa ndenda nga modeng. Na ito kan inda ni be ngarabi. Isang turun tani ko eh. Ngonom nito kan ni Mike Radua. Engonde misi kakaya. Pinamale mo Punjas, proud sponsors of the Fijian Roa. Kay bye itu na itu betul salah ketunggu. Na itu masalah ko chikono kon doktor redem ta narakabi na nonda pono ibichi. Na ngono go na numitiko ni sanarawanin na maitora na itu baka coach ni Flying Fijians o Mick Ben o kana coach ti ngo ni timinin ro. Nakangay baka na naunta kiti kung para talo rech ko na bika ver na biturang era sama baka tarungi uti ni tutunggo kena pono mochi ko kina na nonda tu itu para Fiji Rugby Union ni narawa. Sangan itu ni ko ni sabakan dita ke narawan ni natura na itutu ni coach level ni Flying Fijians na nonto panua na turang nga coach chuko ni ruwa nga onongo o Mr. Mick Ben. Ya sambu totoka ya. Iyo nonto be tutiko ang kay basa mata ka ndona nguna ama ni kiritu main dona coach. Kila arna be coach ni tungang ko na sa ni coach. Dona coach mena koro antau kay turang nga dulu do presa. Au tu basam tak sarang dona coach ni Barnise di luis bangun tim ni Barnise. Fanga terkaman ni Ben. Kila ko tu sarap mo na Iya. Iya. Kona coach ya, ang ganito bato tak dona coach aku start tim na koro. Ko ya. Tamu sarbe ko na lusi. Sadin. Iyo. Tamu sarbe ko na lusi. Saya sarbe na kata. So man tanu na kay bakanto ponto batan na lori. Kesan rebu tu bang ko liu, sari ta bang ko na keremur. Tama ta me fea, kesali me sandongo, meli me sandongo. Ko kesara me bang ko sari me na ilo sari din tunta bitu kon telesan. Oi, wase na kang ko na tamuki. So na misalnya wala bangon lagi gitu. Kimsa to lagi sa salilanan gitu tuno ka. Enggak, wondo. Selalu sita umbale. Wati ano no rus. Ko na mura-mura. Kan dompesta kana Lucy. Nona pesta na Lucy. Ko yang andre pa. Oko ndre bani keria coach talang. Coach talenga, balik na bunyi rasul tu ko tu ni coach. Balik tu kima mikila rotung kon transport. May baka itu ko me coach bala tini chubi ko na lori. Iyo. Oi. Mata itu tu der ning kita rabi no coach. Sa ini tori bola tori file lo menrara. Apakah ke kona coach ya kon terus kau minamari sevens. Tadi buku binaka.
Engkau nonton tapi kau anggur. Ya sona coach rendo watu rendo press Iya. na kona coach ko abare tango bita di mana marese ko sengeri di ko kondo ta de mo tadi e ko na redi ko ko nanta mi ko mana bona bunurtu bona bunurtu tambe kin reserve nango no sana redi ne sana be tan rekin nangi to na redi ko ni sana tu ta ke me bona no ndam tambe ko rinchi ko sarwana sideline endo ta sarana turang okal turang ni nanronga ya na turang okon do ta sarana nrukai Karena benar benar betul kau ya. Ni kau sabu 5 bulan bara. ni sa rabuli de chikon na code ni rakabi sa ka chikon na bi pas sa ndon metu nga kono ngona me pas ta bi ko sa dai fo kono ngona line score to win ni sa ngai tu kono ngono ko bi kono ngona reda dora kambimbi na bulli remi ke ni wos ke ni bi ko dora kambimbi na ngone me bulli ni sa bulli mole pa para sar na bulli bala te ni na ngono na sino pa para chikin na bulli na kana ya da Sino pa na line score? o sa redi ko binang sar ni sa tuisa o toro kana polo pa ista bua lando ko line score on to win on ga bi pa do duntal o bi pa do sinro ni le sar line score sa kambimbi ke na ninta sa bulli menta pa para sar na bulli mata meta on nda ga bobo Kalau tadi kan, Era ti gorna kenan ta garan to ilo na pura-pura. Dua era to sarap na mali wala. Ti oran to pandin di kendala ningkel. Wai tui. Bau kina be kenta. Kenta na kedo men gorat tu nalingana. Tu era na buli dan gorabe matanggali sal nin ra tu lo mango. Gor konta. Ena lo mamma nin ra dasar ni bangun dasar tu nanta muntamunan ra. Iyo. Era buli dan ara betul lo manin ra. Ego imbini tu ko na bone marrow. Ego imbini tu ko red blood cell. Batu ya. Iya betul ya. Ocha asanga itu kira ndo ilo bana manuman. Ndara panindi ke laurai. Pera na fokisi. Ora fokisi ya ndo bewa timi talang na fokis. Tigo na fokis tangane. Tigo na fokis. Era betul ni sarana. Iyo. Oir na lawan non rombulo era na fokisi. Nile ngo kaelewa. Enandawa i bakandu na bono nombulo katangane. Sekatali na bakawat. kira pala o katangan ko na ngoni biedo ko biedo jinga bindunga na focus ya. Dua nga. Apa wat sarana? Rabi wat. Ena non ruru coira. Dua nga. Ni salenga nga na watine ya. Selo na pat na ko na fokis ya. Ni lenga nga. Otangane sana sekatali bakawati se tigo batal kendua. Iyo. Bernelio. Wow. Ang talan focus tangani. Fokus tangan me pembau. Kana ni ke baka embulo kaelewa. Elenga katangani sa mate. Ke sa mate o fokus tangani. O na kaelewa na balengar sa bagotel. Woi rubi so chungoro. Era no mate tonga bango fokus tangane. Apa stai ke o fokus ele. Era ni baya. Wala mi ke mate kenta mata. Au sa ko tamina baka sa mongo. Me to me na bitang lo tabi ke minitang na kanda. Ke undi ba me se undi ba? Wala me wato ya okenda. Mesama ti ko Tidak ada tunangan nih. Mau sanda woi pala usara. So ko weekenda. Wow. Paka nga kutukuno ko na mata sa ochi. Donu. Kalau bang ochi na ya buito ba kalau batal melo. Mana? Woi ana non rombulan focus. Dan rambut fokus sih pak ya. Ke baka rubewat ini, ndona tangan ndona fokus ya lewa. Nangono rosati ko mata buli kira. Sama ilang ko kaya lewa. Kira balo. Fokus tangani sana tawa itu pokok mata batal No more, nil by mouth. Iya ni sana lega fokus tangane. O fokus ele wa. Wali nga second. Entah betul ngomong orang tamu ni mata fokus tangan ada di bawah istalo untuk fokus ele. Abeng kaya pa ya uyuk. Ya wa? Ya masalah. Iyo. O buli tapi pinang buli fokus ngo. Aku buli kami na Google. Pero ngajar orang menandra dengan kamu tengok beto ko pinang kacungane. Punches proud sponsor South the Fijian Roa. Pinaka ni sambulo pinaka peke muni nasa kay sama cuma na kabi ni singa tu siti ni kuwa na ikatini ka ono ni singa ni bulongo. Ikatini ka ono ni singa ni bulongo April. Ono ni pinaka peke muni nasa kay sama cuma minggo ni sige yata makani pale na suku cuma na takaka. Peke muni nasa kay dola cuma na richo and be ba mpaka ni nguni angona sa katutu na kabi pinaka ni kuwa. Sa mga ni pinaka tuani and no muni ndu be po pale kita sarana sen binikana sa itu mga na pakai kabi na kabi ni kuwa na noa. Au tunga mai bale. Bebe rotora chini karuna kalau kena segile busa ore dini tu nani tu mati jiku. Sama ni bapa kasam tak kena tapi manda me na kitu i pakai kan. Au sama ni reda kila ni tu mati jiku kena sinro ni pakai sangka. Au sa denti sarangan na nunggu bulo gue kene tal na kakana ngona no. Au sangga menanu mo me usa pakai sangka ruru manda. Mengai basi na loma ni rurungo. Esona tolu ni ka slice.
Pala. Au sama ni takap sarana au sama ni cekta sarana ela mo to biau. Ena bibiar na kato to ko mena puli mana slice fish na ruro wata kena tapio kana mol na ro kete me kito pakai kabina no. Au sama ni ngole sartu li buli au dur sarana fish shop au tarong sarbi kono paini sati kona slice. Iyo wahoo. Oida? Slice fish wahoo. Hui. Sama ni bule sar main dona $25 worth. Ngole mana maketi mai bule tini karuanan dola. Na ibisu ruru. Bia tulum baka sepane ibisu. Sangga gema ina kakete kete tunggu mana nonton maketi. Samorin dona kai sole lai. Au sa ore de mandang anu bule bul nano sa sang sarangan indona ka bia chiku bia we bit sanga bulan dola. Bit sanga bulan dola ata di nunggu ya mai bali. Bia mo saranga bia we chini banganan dola. Nunggu bul mana slice fish roro na new. Au taring kono mara maure na na bini ni we lima na new don bini. Ya bitu na new kemni. Ya $5. Akin balam bala sa $2 don new. Elan don bini ya. Dono tolo ni otabango sabis tu $1 uli ni singatam. Kona tapioca konta do bule chunga na $5 sa sanga ni chunga na $5 nongo sa don bini sa chin sar chunga na $1. Na itu tunga weekend ya menda tena kenda. Rokete na moli na katodongo sa singin dando chukwelu na do bule $1 don bini se $2. Ngono sa chuko saranga na $2 don bini rokete $5 don bini moli. Tu binak tala baru na farmasi. Kaya wala berapa mas? Perlu titi. Au sa ngole ngamay, vale, sa may palo sa meta Ano nung isaw tinumitaran mo? Sakay mo to rital no mala. Oy, okay may. Bebe chin karuna wo. Ano mo wala bukay mali wala. Au ya to ngamay palo sa may taka sarana taka ni kena sangkan ruro. Eu undonan daw mga sangkan ruro tad. Eran daw kila pa pinakatuna may valer to menakor ni daw sang mesang na ruro. Misuli nga may me pa sangkan. Balata ilibur tungo na ba sangkan ruro eda katungo. Semberam na singko tanggi bang abang ko na isibu ni roro semberam na niya ni ngusum sa ating bumila na lamang. Uy, Ito na roro wasang kamay ba sin madalabi o di ba sangar sangar sa katam. Tatara ni katam teki. Au bangang go ye. Sambal bunung ko kanya to na roro may na koro ya to may su sangga ito na roro mila o kanya na sing katam sa. Kuya ko ba muna sarang nunggu biya baka sangar na roro na nano. Ada ba nakabu ni? Inom do basang karoro. Ele wala do basang karoro siya matumugan dari kamu deng. Karena lingam mila. Nata ba ndo nakabu ni tigo ko seta ko kumpura tigo lingam. Ano ba? Na baka sanggar roro ngo ko na kena trick ngo ni sa sanggar chiku na roro. Iya. Kako ba ndo ni songo tanakuru. Oh. Kuni songo tana kena na songo ni kuru. Iya. O te kena karua. Nambuka ko sangga chiku na roro me kako ba ndo ni malum. Wang katunga. Me wang katunga nambuka. Nangono nga na malum sumukin na nambuka simboko nambuka mo na nanum sa chiku na roro na mila. Ya to no. Au sa ko man roro ngi baka sangga chiku na stop kar sini. Sa tukun sarbi nung boy mi pala bakto karo kana way ni roro sambo imbo binak sarto kana way ni roro sama ni musu na roro bichu lo manikuru au rede chuku ni bitu chuku na roro wana lo manikuru Salan dele dele mai. senga rede ni sini baka mi kiri ta chuku na way baka mi tu sarto nga bondo kemundo wi ro matanga bang kono stopira boko binak sarto Kailan bali ko sini to basang ka. o Bala ta keba ka konto basang ko na matani ka mo rede kede. Saka yung balata nisang kay sangkara na kendoro kurta biyo ka buta au kila ni sesetu Iya. au lape tamata ngabang kono stop me ure na lo mani buno kataw kina karsin ji tara sartunga na match abi na kanya kila ninda susume na korro Iya. na next step nga usang kita kamani sa sangar karsin sa mada tu kang auto kamo au landi tumba bete ruang bloko ruang kokome me kena sui abang kare sarang masanang kanin bilong atu itumba so nambuka uang katala nambuka Teko tal nunggu baka sangaroro ya tau sarangan uci. Ada benar result. Iset mila. Bakan dua. Mila makan dua. Sangai sinra mila. Saya nggak nggak tahu kamu tuh kan dalam tuh basang kayak pakai mila karena kan mau bikin dalam tuh basang karena sindang mila. Mila tidak tuh kan lain pun. Sanga. Eu sempre quando ini sebab sangaran dono kururu memila. Weke muni lo kan tak kayak pakai biasa kan kayak muni roro. Iya. Satu kau bisi kiuna na factory le muni basang karoro. Kaya baka nano mo ita di niulas ko man itugtug ni baka sangaroro ko later ng nito na. Kaya tutug nga baka me kaya baka kim dundu baka roro de mendo baka sangar. Tu na ko ile mendo baka sangaroro ngo tamaichon. Tamaichon me baka sangaroro sa Chico Kina sana. Woi. Gak kila ibida na kena niu na ibida na roro
uono na niyo. Unatoka! Sagay, yan na trick ni pakasang roro may sabaya. Belolosok, Mangay lompasok na kinalo. Uono ba na kinaniyo? Rosang wul $5 na slice. Uy. Na tikin slice. $25 worth. Todo ko na rosang wul $5 na slice ya pakon dolo man kururu. Boy. Kito kanan sa ni pizza tak sartu ngako na rere ni ruru ya nangon sa tangge mikir manom village. Arokete? Rokete moli na kato do salabata kina kana ruru itu kita na American nano. Umasu? Sa kito masuk sa kito kana sertu komplain nga nangon mo sino bacim mo sino kitim. Ay dua nga nangon na. Artu do komplain kina nangon may bale ni santo do kana ruru ya na pima tagal to mati santo ya tamay. Ina to mati ang gando may ato kosongan ya sin binikana ni sare na ruru. Ita musika ng bacim. Emosi na kitim. Kani na ruru. Donon rin mo karon din na nangon nangon ko. Maybe talaga nung tapos tuwer na lubenda. Ay naisaw ni Beka so sa tumbuto ng ngonong ko. Menta mo sa kamera. Buat nila bira ko. Aw ni santo ba orto ng may bala usang kayo daw coach ya ng daw talono te kiyo birto. Sa kila aw nang susuki na may nakoro. Kaya do bina kang dure na ruru baka ika. Dure na ruru baka lemnek baka matin. Kito may nakoro. Na ruru sa nga baka doon. Sa ruru ngay sa ngatal ni baka lolong bakar-kar. Ningono sino beka na ruru kinang yung mo ko talaga na dyan binikan. Salute. 6 bulan ni tanda mo bulan na kira na lupa pero sa ating bukan ya so nakakanan raw ng bele na moda na ruro nakako ni sila baka libubera nakakana tawo itini kina be kakana so processed food kasatu na nando be supermarket na nangono na ron ni baka bulan kina baka libubera na mati sa do no menta na baka bulan na kira mera kanya chuko baka libu nakakana bulong iko to kan ruro tadi Dua untuk karena rukur may nakoron dalam tubi kayo may na everyday. oi Nah, korang guna ruru. Basic korang rider na everyday. Matagal na sila Everyday matang. with ruru. Kona sir everyday with kang kona everyday with ruru. everyday with Jesus yang gua sa everyday with ruro Everyday, kami may everyday tu ya. Kaya may matangkalisang kasang kokila, kasang kana bitu, kasang kana singa. Turang akhir maraman Andre dengan mudengu na bitong ko na kanay Punches, proud sponsors of the Fijian Ruang kay na makikita tala Andre dengan mudengu. Ana kami ni mataka ni pagkatengu binaka ni Samode.